Kulture, običaji i zakoni variraju od zemlje do zemlje. Ako otputujete u neku drugu zemlju, nije na odmet da se raspitate o kulturi naroda s kojim ćete provesti izvjesno vrijeme. U suprotnom, možete se naći u neprijatnoj situaciji zbog nesporazuma koji eventualno proizilazi iz nerazumijevanja ili neznanja. Danas sam za vas pripremio neke veoma čudne i neobične običaje i kulture. Nadam se da će vas se klip svidjeti, da puno ne dužim, krećemo. Ako putujete u Tursku i posjetite prijatelja, valja se izuti pred vratima. Ukoliko to ne učinite, smatrat će da ne poštujete njihov dom. Obavezno ćete biti posluženi kafom. Uz kafu Turci služe i čašu vode. Ukoliko prvo popijete vodu, daćete im do znanja da ste gladni, pa će vas poslužiti ukusnim džakonijama. Tajlanđani gaje duboko poštovanje prema svom kralju. Kraljev lik se nalazi na tajlandskim monetama, tako da ukoliko na ulicama naiđete na neku, pazite da ne stanete na nju, već se sagnete i pokupite je. Gaženje kraljevskog lika velika je uvreda, a možete biti i uhapšeni. U Italiji će vas gledati popreko ukoliko naručite espresso u večernjim satima. Nemojte se začuditi ako razgovaraju sa vama povišenim tonom i mlataraju rukama. To je samo duh veselih Italijana. Ukoliko putujete sa voljenom osobom u Arapske Emirate, ne pokazujte izlive nežnosti u javnosti. Njihov zakon zabranjuje držanje za ruke, grljenje ili ljubljenje na javnim mjestima. Mnogi turisti su upravo hapšeni zbog ovih stvari. U Burmi je dan danas zabranjen internet. Ukoliko budete koristili društvene mreže, bit ćete kažnjeni zatvorom. U Portugalu nemojte urinirati u okean. Zakonom je zabranjeno. U Libanu zakonom je dozvoljeno muškarcima da imaju seksualne odnose sa životinjama. Mala začkoljica. Muškarac može imati intimne odnose samo sa životinjama ženskog pola. Ukoliko ga uhvate na djelu sa životinjom muškog pola, slijedi mu smrtna kazna. Ukoliko budete hranili golubove po trgovima i parkovima San Francisca, prekršit ćete njihov zakon i privešće vas u policijsku stanicu. Isti zakon na snazi je i u Veneciji. U Norveškoj nikada nemojte odmotavati cvijeće iz papira kada vam ga poklone, a Rusima nikada ne poklanjajte paran broj cvjetova. U Singapuru je nepristojno žvakati žvaku na javnom mjestu. Osim što je nepristojno, ilegalno je. To bi bilo to ljudi što se tiče ovoga klipa, ja se nadam da vam se klip svidio, zvuči neke nove stvari, komentarom pišite teme za sljedeći video, ne zaboravite odlupite like, da se pretplatite na kanal, pristanite zvonce, pored dugmeta subscribe, a sada slijede pozdravi, uživajte. I evo nas ljudi u pozdrav, znači tu vidite pretplatnike, to su zadnji pretplatnici, tako da hvala vam puno, hvala vam što podržavate ovaj kanal. A što se tiče komentara, veliki pozdrav za Branislav Babić, Tadija iz Hr, Marina Petković, Pro Gaming YouTube, Haris Skeleđija, Lampica, Anđela Božić, Dragana Radović, Posilije Naravski, Aleksandra Vramović, Nikola Jurišić i Danilo Jakšić. Veliki pozdrav za vas, hvala vam što ste komentarisali, tako da ljudi, to je to. Od sada, ako vam nije problem kada već ostavite komentar, samo na kraj stavite hashtag jesam i to je to. Čisto eto da ispoštujem ove što pišu to. Tako da ljudi, to je to. Hvala vam još jednom što podržavate ovaj kanal, što pratite. Jednostavno što podržavate moj rad. Ovaj kanal bez vas ne bi postojao. Tako da to je to. Hvala vam puno i pozdrav!